Hello, someone so what delay? And then you do test delay. And the thing, and so another one. Có anh听着Mardi Himal and they can about so thing chura Mardi Himal Khandu do and it is a condo ya the county kangi la kim da order thongsa and it's something chugo that machine tend as a driver subjire. Hey, good luck. Okay. Yeah, okay. Jana thing chugo. Okay. 아주 담부스래자. 네, 담부스라. 네, 소저도 메다 쇼바. 소저시 동라. 네, 전화단지 또. 네. 전화다 신다와 도스트. 빨아야 보자. 아, 저 소저시 또 안에 팀바. 다 돼요, 그거 맞네. relé chin kambari yara namshi tangwa pe da ta pe tangwa to nam Nini. campus shini campus lesta adimba walking road da ya pai ri khang mo 스마르. 정말 일단 망고 road da komba tring langwa chaga ste mo 드링 콜 데레. 아 맞다 가보도 리도 따위 돼 지금 포레스트 캠. forest camp 바데 인기도 같이 하고 맞다 양마 당고 누구라 고츠이면 들어 딱 가보 아니 따디 저랑 탄다디 네발리 팬스 니 망보 도디나라. 아니 디치도 니 네발리 के न्यूज दर्दिश देशे. ओके पहिला सबैलाई नमस्कार अनि हामी आज मार्दी हिमल चढ्दै छ अनि आज पोखराबाट ट्याक्सी डम्बुसम्म आएको अनि डम्बुसबाट अब हामी हिँडेर जान्छौँ कहाँसम्म आज अब केही थाहा छैन अब कहाँसम्म पुग्छ कहाँसम्म जान सक्छ त्यहीसम्म जान्छु अनि त्यसपछि भोलि हामी मार्दी हिमलसम्म पुग्न सक्छ त्यसपछि हामी देखाउँदै जान्छु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ वाउ यहाँ वा 호이 당제스 니마 차오베도야 니마 차오자 티스라 아니 시그나기를 주르래 안 차시라야 마라 니마 시라야 마라 한다데 시그나기면다 니마 헤차오 아 근데도 맞아 얘다 참 샤는세 이제 남은 새 먼저 샤는 없잖아 हजुर लामो छैन रहेछ है हजुर लामो चाहियो र म यतिको ठिक छ कि सरी मात्रै रहेछ अर्को छ गाइस 다 야 다이잖아 야 अहिले जुगसिन हजुर हम टुक्जुलस कति हो एउटा 60 रुपैयाँ भन्छ 70 रुपैयाँ एउटा माथि किन्ने हो रुपैयाँ अनि दुईटा दुईटा किन्ने हो अब यहाँबाट आधा बाटोबाट उता त्यो चौतारसम्म जानुपर्छ है 14 देखि उता त्यसो हिँड्नुपर्छ अब हेर्दै गर्नुस् रमाइलो गर्नुस् तपाईं थांजेस तबियत करो एकदम थका लाग्यो यार अब गाइस दादा
पत्तना लान्द्रुक दोस डर दा हाम्रो दिदीले अहिले बाटो देखाउँदै ओ ता जो दिस खमा जाम डर ता तिन बो नामा दोस छे अनि पनि पा या खरा खरा और अस्त्र बेस केम तिन फाटो रे ओ Okay, guys. Đó đi đó. Mua cho rồi à. Woo! 네. 자, 탕 주세요. 라가 차가 됐어. 레드불 치동 거라 당거는. Cheers. Cheers, bye. Woo! ये तुम्हें क्या चल रहा है आप भाई खाने क्या 재민도 따다네 Woo! Woo! 안 되다. Dereceleşti. Sanacı tusa. Şimdi potanarlesun. Potanarlesun. Ami bakari potanaman pukiyo. Awa यहाँ कि पिउने चिज पिउँला हैन त्यतिमै टुङ्गो सम्सो देला तारा हेर्ला छ तारा अनि तारा चाहिँ टुङ्गो सम्सो तारा सिम्बुसियो रे लोकल तारा मै पाउँछ भन्छ यहाँ त मै खाम्ला हैन मै पिउँला जो त्यस्तै देला र खला त सायद 저 ज्यादा सिबत न 저 ज्यादा छ खला सा थियो के मिन्दु र अनि पनि खबै या र या खाना दले रन खला चाहिँ साउ सम्सो या नै केना बच्चो Bence müthiş sigorna. Okay, bye. 뭐요? 알아. 뭐이. 저라자 뭐이 동으로. 디스 탕체의 동으로 인상 제자. 동으로. 상원로. 아, 심할 자와. 자와도 돼. 다 열심히 뭐이. 어디 밑에 있나 뭐이. Ne ropas da, sorghum tumu mehlet, tara tumu mehlet. Is so de mindu ko sorghum resh. 신부 쉬도 따라 신부 쉬도. 근데 저를 로가로 씨 건너가라. 남기도 말아 저. 이래 바이시고. मिठो त मिठो छ एकदम मिठो बोतलमा दिनु न बोतल छ त्यो नापेर बोतलमा त्यो के रे मिनरल वाटर छ बोतल छ न त्यसमा दिनु हो यो त्यो ग्लास नापेर त्यसमा मिलेन लेभल तेरो बाउ बोला तेरो क्यू तेरो गाउँ बोला 알았으면 영어로 같은 거 동데 약과도 따라 예시 무시 뭐 있었네 एकदम मिठो के एउटा बोतल किनेर जान्छु अनि बाटोमा बिस्तारै खाँदै जान्छु पिउँदै जान्छु हैन खाने हैन पिउँदै जान्छु कलाकारको कला हेर्दा छिजी बच्चा पुचीहरु टुबाको नि
Rap community 200 200 भने चाहिँ 3 टका भन्नुपर्छ हैन 3 टका भन्नु बेसी हुन्छ नि त हुन्छ त्यसमा कहाँको कम्ती हुन्छ गरे ए अघि यो जस्तै छ साँच्चै भने यो एकदम मिठो छ कि त्यो भएर हो कि यही भाँडाको हो अर्को पानी मिसाइ छैन है होइन अब म के भन्छु भने दामी छ कि मिठो छ कि हामीले त प्राय जसो यही नि हो दुध खाने यो मैला नि भनेको यही नि हो प्रायलाई थाहा छ कि हाम्रोमा पाउँछ मिठो छ कि मिठो हुन्छ माथि पाउँदैन अब माथि पाउँछ इनकेस पाएछ भने यति मिठो टेस्टी पाउँदैन नि त कति लाग्छ माथिसम्म बथानसम्म हेर भाइ अब हेर्नु टेस्ट गरौँ त्यस लौ हेर्छ त्यही हो क्या अर्को होइन अलिकति पानी मिसेछ पानी मिसेछ यस्तो के हुन्छ भने त्यो भाँडाबाट बाक्लो रहेछ क्या माथिबाट हामीले फिटेन नि यो फिटेर हालेको नि त जस ठिकै छ फिट्दाखेरि हामी त्यही हुन्छ क्या Tadi bilang gua tunggu doyan pak. Sebut doyan. Mau ekdam gitu so. Piung jancu. Ayo tarik. Ekdam dami so. युट्युबमा हेऱ्यो भने हाम्रो हिँडेको ठ्याक्कै पाइहाल्छ युट्युबमा हेरेर खानेहरूले प्रायले हालेको हुन्छ अब म हाल्छु है दामी छ दाइको यता आयो भने दाइको के अरे रेस्टुरेन्टमा बस्नु होला दामी छ अनि मिलाएर दिनुहुन्छ बस्ने ठाउँहरू सबै राम्रो छ कति रेस 200 रे हामीले 100 मा दियो हैन हैन ल कति भयो सबै गरेर दाइ सबै गरेर 250 यो 150 사시보들레 더야 내번 나눠도 와 대산 느낌도 온 순도라 네 깔레 가야라는 믹스 깔레 가였으면 더라 아니 기분 쉬시도 내가 주관이 좀 누구다 주관이 되면 뜻 깔레 로스트 주관이라 아람친 아 느낌 나다. 레친 레레체. 섭섭친. 요거 더 말해. 레친. 도스인다. 아. Bro. 나도. Yes. Hi guys. Okay, join us. Welcome back to my 야, 붙였어요. leather. 야. 탕치스다. 现在也早的呀，对吧？ 시작하자 잘해. 시작 좀. बुलडोजर या हमको तो जाए हमको दिने को सस्तो राम्रो बलियो सबैले मन पर्ने 야 다르게요 랑가 챙을 동네 했지 단절라 양게 따라 뭐지 따라 뒤질래 봐 양게 텔래 봐 때안고도 주대서 게 뒤지 개발면 돌아 아니 여샤나 Just fire. 그러면 이게를 되라 여샤에 딸 랑가 동구동구 도와서 따라 신부 쉬우도 로컬 남규 따라도 만다가지 신부 쉬우대샤 라 뒤동구동구 되쳐라 따라 신부 쉬우 찐이에 나신 거야. 잘해라 찐이 가서 연방인 게 찐이 루이던 잘할 찐이 롱하다. 사 기보들 레드다 제마 यहाँ ठीक भएन कन्ट्याक्ट छिमा ठीक दा
नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरु आउनुहुन्छ भने आउनु मन लाग्छ भने एकदम दामी छ आउनु होला मलाई सम्पर्क गर्नुस् त्यस्तो हैन साच्चै रमाइलो ठाउँ रहेछ धेरै जस्तो आउनु भइसक्यो भने होला नआएको छ भने आउनु होला एकदम रमाइलो ठाउँ छ जुन मान्छे नआएको फ्रेश हुन्छ के एकदम दामी छ बिस्तारै हिँड्ने 2 दिन हिँड्ने धेरै चोटि नहिँड्ने बिस्तारै हिँडेर जाने के दामी रहेछ ओके ल अब हामी बिस्तारै हिँड्छु है दाजुभाइ दिदीभाइ ओके 랑가들이 자오도다 통다 dos 견자 옷은 거 없어 나중에 잠바 언제 견자도 사하르다 기기라 딱 강바 싸워를 먹고 서다 나와 오케이 시그널이냐 보다 렐레진 도야 잘라야 말해 렐레진 니만이 치더라 렐레 저더나 내가 도인데 잡도 먹고 싶자시 야 와. 남지대 가 같아 강리 통화돼 강리 와 와. 근데다 쓰기 뭐 쉬실래서 마신디 사실 얘기 뭐냐 알았어 제 싸우면 또 똥으면 돌아 또 자듯이 대랑 파사인 봐 사이스 똥에 자는 것도 케어요 네 없지네 그런스런 답고도 네 상상 네 거바자는 relation 때문에 사고하면 또 똥하면 또 자듯이 relation 파드라 아니 파길래야 사사도에나 따이따이 치고 한다 또 자듯이 이제 똥에도 똥 사이로 먹고 살아 야 아니 돌아 똥들 치고 내가 많이 들어
오늘 뒀었지도 가는 뒀었지도 내가 개팀인도야 거의 난 뒀었지 개팀인도 이스 저서로 샤서 바지 강디 임바 로도 바지 로도 강디 임바 로도 도가 강디 도샤가 ओके दुईटा बाटो छ कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ थाहा भएन अब माथि यता बनाएको छ नि राम्रो बनाएको छ अब यो होला भने जान्छु है अब यसमै जान्छु यो बाटोमा नभए यता फर्केर आउनुपर्छ के हो त्यस्तो केही पनि राखेको छैन रहेछ बोटहरू केही छैन यता यो होला जस्तो लाग्यो ए तलबाट मान्छे आउँदैछ सोध्छु है हो न मिलेको त गेस्ट हो र यहाँबाट गए कहाँ पुग्छ हजुर तलबाट हो तलबाट रे ए माथि यतैबाट हो ए ल धन्यवाद दाइ थ्याङ्क यू ए माथिबाट है थ्याङ्क यू धन्यवाद नमस्ते नमस्ते हेलो नमस्ते दामी दामी बाटोमा दाइ ठिक्कै भेट्नु भयो नत्र माथिबाट हिँडेर जाने भयो माथिबाट हिँड्यो भने पुग्ने त पुग्छ तल पछि तल जानुपर्ने रहेछ कि धेरै तल जानुपर्ने रहेछ ठिकै मान सफा भएको मान्छेलाई जहाँ गयो भने राम्रो हुन्छ भने त्यही रहेछ ठिकै छ ल ल हिँड्दै जाँदा